Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 24 январь 2021 жыл өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, жылкы базарда чабараттардын жана рабочий ат кунандардын бааларын билип бермекчибиз. Андыктан видеону агына чейин биз менен бирге болуп, колдоп туруңуздар. Бул чыгарышта силерге рабочий ат жана улакка чабуулчу аттарды, ошонун катары эле кунандарды тартып көрсөтөбүз. Ал эми байталдарды өзүнчө бир чыгарыш кылып чыгарабыз. Андан кийин кулуңдарды дагы бир өзүнчө чыгарыш кылып чыгарабыз. Андыктан видеону агына чейин биз менен бирге болуп, колдоп туруңуздар. Мына чекеде көпчүлүктүн суроолору боюнча ушундай бооз аттарды көбүрөөк тарт деп суранышкан. Ассаламу алейкум ага, канча деп атасыз? 150. 150 миң сом деп атасыз. Базар канча сурадыбы? Улакка чабылганбы ага? Жашычы? Эки асы. Мына эки асы улакка чабылган дейт. 150 миң сом кем бар дейт. Базар сурай эле экен. Неде мына аттагы турушуна караңыздар, өтө короз турушу жадыл турат экен. Ага, канча деп атасыз? 200. Жашычы? 3 асы экен. Улакка чабылганбы? Улакка чабылган. Мына турушун карасаңыздар, өзү эле бир өтө сонун турат экен. Ага, номерди айтып коюңуз, сатылбай калса байланышта жактыр. 704 92 08 18 номерине байлансаңыздар, ушул аттын ээси көрүңүздөр байланышып жашат экен. Ага, канча деп атасыз? 300. Жашычы? 4 асы экен. Караңыздар, турушу да бул өзүнчө бир короз ат экен. 4 асы. Ага, улакка чабылганбы? Жок, улакка чабылды. Үйрөтүш керек. Үйрөтүш керек экен, бирок өтө үйүрү бар. Үйүрү бар экен. Номерди айтып койсо экен, мына бооз атка кызыккандар көп экен. 73 менен 42 30 номерине байлансаңыздар, ушул чоң аттын 4 асы экен, 300 миң сом дейт. Караңыздар, кеми бар. Бирок жакшы чоң ат экен бул дагы. Ага, сиз тартып кеттиңби? Мынаны тартыш керек, бооз ат. Бооз аттарды көбүрөөк тарт деп сураңыз, ошо бооз аттарды көбүнчө эме кылып аласыз. Ага, канча деп атасыз? 80 миң. Биринки 80 миңби? Жашычы? Жашы билбейт. Жашы билбейт. 80 миң деп кетиштиби, а? Жашы эле болсо керек. Жашы эле дейт, азына артынан да 80 миң дешиптир. Жана көргөндөр айтып атат. Көрүңүздөр мына. Ага, канча болсо агатты? Эси жок дейт. Мына бирок агаттар да бүгүн. Мына бооз аттар дейин, бооз аттар көп чыгыптыр бүгүн. Негизи өзгөн базарына дагы. Бул чекеден тартып көрсөтүп кетели. Ага, ат канча деп атасыз? Неде мына өтө сонун сымдуу ат бар экен. Бою да чоң ат экен. Ал жерден сурап көрөлү. Ага, атты канча деп атасыз ага? 500 миң. Жашычы? Жаңасы экен, 500 миң сом кем бар. Турушун караңыздар, өтө чоң короз ат экен. Артында көрсөңөр, накачанный ат көрүнөт экен. 500 миң кеми бар деп атат экен. Ага, базар сурап атабы? А? Сен номерди айтып коюңуз, кызыккандар эме болот да. Айтып коюңуз. 551 91 95 91. Ушул номерге байлансаңыздар, мына караңыздар, арттары накачанный атка окшош экен. Мына. Чоң ат экен. Өтө сымдуу аттын бири экен, көрүңүздөр мына. Мына. Алдыга да чабып көрсөтүп коюн дейт. Көрүңүздөр, азыр дагы бүгүн ушул да чоң ат болот экен, өзгөн базарында эң чоң аттардын бири болуп азыркы көргөнүздөр. Мынерде мындай аттар ортодо жүрөт, ортого кирип барыш бир аз кыйын болуп калат экен. Аттар тебелеп кетейин деп, азыр мынерде дагы аттар сүзгүлө эме болуп атат бири-бирин. Ошол мынерде дагы бооз аттар чекеден тартып кете берели, чекеде тургандар тарталы колуна келишинче. Ага, канча деп атасыз? Шеп. Канча деп атасыз? А? Ага. 250. Жашычы? Жаңасы 250 миң сом дейт, көрүңүздөр. Улакка чабылганбы ага? Улакка чабыл эле экен. Азыр мякта. Чекеде дагы бооз аттарды биринчи татайлы көбүрөөк, көпчүлүктүн суроолору боюнча. Азыр мындан дагы. Досуң, канча деп атасыңар? Канча деп атасыңар? 150. Жашычы, ой кетесиз ага. Алтасы? Улакка чабылганбы? Улакка чабылган. Киши алдыга айдап койдумбу? Айдасаңыз. Мына артынан да көрсөтүп коюңуздар. Мына.
Bazar suradыбы? Акаңардыбы? Кәдімгі дейт. Азыр келіптір. Неде дағы мынандай боз ат бар келді. Ава қанша дотасыз? Боз ат қанша тарттым, сізден бе? Сізден бе? Номерді айтып қойсы бақа тарттым ілі. 54 менен? 86, 88, 85. Шул номерге байланыстыра, шул көк аттың есі. Байланышып сүйлешіп көресіздер. Ава қанша дотасыз? 180. Жашыча? 180 мың доллар екен, аз телефонда сөйлештат. Көріңіздер, 180 мың сом ғой, көк ат. Артынан да көріңіздер. Неден аттардың арасында біраз. Бүгіндағы аттар жақсы шығып тұр өзген базарына. Неден дағы мұндай чоң. Мына бозат қанша болды аттың? 200? 200 мың сом деп айтып алады екен мына атты. Жашыча? Екасы екен. Мынау екасы ат, екасы екен. Қараңыздар, торпа олақа дейді, ішті қылады дейді. 150 мың сом деп алады екен. Базар қанша сұрады аға? Кем бар да 150 мыңден. 150 мыңден кемі бар. Базар сұрай елек дейді. Мына артынан да көріңіздер. Көпчіл. Аға қанша дотасыз? Жоқ, өзінлі, аттың өзінлі. 500 мың дейді. Жақшы. Тартпайлы қой дейді. Аға қанша дотасыз? 200 мың сом дейді. Uzun ат екен, алдына uzun екен, қараңыздар. Базар сұрады ба аға? Базар сұрады ба? Қанша қылды? 140 қылды. Жашы аға? Жазға бұшты, азыр құнан екен, қараңыздар. Өте чоң ат екен біроқ. 200 мың сом кемі бар дейді. Номеріңізді айтып қойып, сатылбай алса жақтырып қандар көп болады да, uzun ат екен. 702 68 86 03 номеріне байланыстыңыздар, шул аттың несі байланысып сөйлесіп көріңіздер. Көм, қанша дотасыңар? 150. Тоқта да жашыча қашып кетті. Бұшты ба? Бұшты дейді. Ашылда қарап кетті аз. Аз неден дағы. Аға, қанша дотасыз? Тарттым мұны? Баштан тарттым мұны? Баштан тарттым дейді. Неде азыр? Кішінара уже рабочий аттарға өтіп кетер әлі. Рабочий аттар қанша болады аттың? Кішінара көпчілігі қымбат аттар тартпайлы қой деп көп сұранış еткен. Азыр кішекейлі рабочий аттарды тарт кетелі. Аға, қанша дотасыз? 85 мың сом. Рабочий ат, 85 мың сом болады екен, рабочий ат. Базар қанша сұрады аға? 70 сұрады, бербедім дейді. Кішен алды қайда қосып аға, кетшіне. Артынан көрсетіп қойын. Тығында біраз алды қайда аттынан тарпасаң. Көріңіздер артынан да. 85 мың өткен, байты ба? Көріңіздер. Аз мияқтандағы шыл қатар чекеден тарп кетер әлі, рабочий аттарды сұрап. Адың ортада чау ойнап жататын жерде. Мынау ат қанша болды аты? Кімден? Өзің әлі өкім? Қанша отырсыңар? 100 мың сом болады екен. Базар сұрады ба? Қанша қылды? Бауылта ба? Бауылта екен, 100 мың сом болады екен. Аз артынан да көрсетіп қойын. Жаш бала мен отыр. Жат қылға. Ака, қанша додасыз? 150 мың сом. Жашыча? Жазға асы екен. Жазға бір асы өткен, қараңыздар. Бұлдағы жақшы ат екен. 150 мың сом дейді. Бұл чоңырақ екен. Аз мына ортадан бұл жаққа шығып кетпесек, өте қорқынышты болып қалады бияғы. Тартып отырсыз аға секен. Қаншадан? Ютубқа. Мына алынды ба? Қанша дос аға? 150. Құнан ба? Сізден бе аға? Айтпайды етті. 150 дейді. Жашы аға, жашын айтып қойың. Жаңасы екен. Жаңасы сатылады екен, 150 мың сом кемі бар дейді. Жақсы ат екен бірақ мына көрініші тегіз. Байты ба? Аға, қанша дота сатты? Уалейкум салам, дамыз? 80. Құнан ба? Жазға бұшты олау, жазға бұшты екен. 80 мың сом болады екен. Базар қанша сұрады? 70 сұрады дейді. Алда кішен айда қоспаға алдын арқасын бірге көшетіп қойды.
Көрдүңүздөр. 80-70 сұрап базар. Ака номеріңіз айтып болса сатылбай қалса. Жақтырып қалғандар. 705 19 02 75 номеріне байласыңыздар. Ушул аттын несі? Иши дагы гарантия дейтін, көрдүңүздөр. Ишке ылайыктуу өзүнүн рабочий аттарынын бири. Жакшы ака, базарыңыз берсин, сатып алыңыз. Ал жактан да чекеден тартып кетерели. Рабочий аттардан карап. Ака, мына отурган сатылабы? Канчада атасыз муну? 80 миң сом кеми бар деп экен. Жашыча? Эки асы экен, караңыздар. Базар сурадыбы ака? 67,5 сурады, сатпай койдуңуз. 67,5 сурапты. Азыр артынан бир көрсөтүп коеюн. Мына жерде аттар. Мына көрүп баа бериңиздер өзүңүздөр. Ака, номеріңіз айтып болса сатылбай калса, жактырып калгандар байланышат да. 709 59 88 07, ya. Ушул номерге байлансаңыздар, ушул аттын несі кечиресиз. Чийне араба бардыңыз, универсал кетет. Иштин баарын катырат экен. Байланышып сүйлөшүп көрүңүздөр, рабочий ат издегендер. Мынал кунан 60 миң сом болот экен. Көрүңүздөр азыр. Бою дагы кичинекей, бул жаңы эле үйрөтүлгөн окшойт. Ака, жаңы эле үйрөттүңүздарбы? Жаңы эле үйрөтүлгөн экен, караңыздар. Жош эле окшойт, а? Жош экен. Базар канча сурат ака? Азыр бабылтап суратсыздарбы? Сураган атат экен, бул номерин албай эле коелу. Мындай кичинекей нерселер телде сатылып кетет. Байтыбы? Мынал жаңасы 90 миң сом кеми бар дейт. Караңыздар, өтө бул дагы жакшы ат экен, көрүнүшү. Телефондон жакшы көрүнөт экен, витке. Көрүңүздөр, 90 миң сом кеми бар дейт. Мынал 4 асыйга жакын ат экен. Азыр эси точно алган адам точно билбейм дейт. Шу 4 асый бар дейт. Сатып алыныптыр, 84 миң сомго сатып алып байлаптыр. 84,5 калыптыр. Эти дагы бар экен. Сойышка окшойт. Эти бар деп сурап айтып атат. Сойыш калыптыр, а? Сойыш калыныптыр. Жакшы. Мынал кунан 63 миң сомго сатып алыныптыр, азыр сатып алып байлап атат. 63 миң сомго сатып алыныптыр. Алынган баалар. Мынал 80 миң сомго сатып алыныптыр. Жашы кунан окшойт, а? Жазга бышты, жаңасы экен. Мынал 85 миң сомго алдык дейт. Алынган баалар, алып байлап коюштур. Алгандар айтып баасын айтып атат. Азыр эсептеп атышат экен дагы. Наркыны 90 алдык деди. Мына 90 алдыңыз дедизби ака? Мына кийин 80. 90 миң сомго. Мына 90 миң сомго сатып алыныптыр. Көрүңүздөр, бирок өтө мына турушу дагы сындуу. Кунан окшойт. Мына кунан сатып алыныптыр. 61,500 сомго алыныптыр, караңыздар. Кунан экен. Бүгүн Өзгөн базарында сатып алышыптыр. Сатып алып азыр эсептеп атышат, көрүңүздөр. Токтоң. Канча болду ага? 69,5 сомго сатып алдык дейт абам. Üstüne 1-2 bin verse satıyor. Üstüne 2 bin verse kayra satam deydi. Çay pul verse satam deydi de. Yaşı kança eken ava? Жаңасы. Жаңасы eкен. Жақшы ава. Basarınız versin, satып alыңыз. Мынау жазға кунан экен, сатып алынды. 61 миң сомго сатып алды. Сатып алынган баалар. Азыр артынан да бир көрсөтүп коеюн, артынан да көрүңүздөр. 61 миң сомго сатып алынды. Мынау кунан ба ака? Кунан. Калтатай. Жазга кунан болот экен, караңыздар. Канча деп атасыздар? 100 кам бар. Сиз канча бердиңиз аба? 65 bin ver. 65 миң берди. 65 миң бериптер, бербейт экен. Мыналбы? Аксоо, жерде тебе турандар өтө көбөйүп кетти. Мына жакшы ат экен бирок, мына бул иштебейби? Жок, 5 кашкасы бар экен. 5 кашкасы бар экен. 6 кашкасы бар. Мурдасы менен 6 кашкасы. Комментарий жазып койсун. 65 миң бер дегендер комментарий жазып койсун дейт. Мынал кунан, а? Кунан эмес. Тай. Кунан, Бүштү. Эмнерде, мындай. Калта кармабы, калта. Калта кармаса өтө ызы чысалат экен булар. 100 миң сом кеми бар дейт мынаны. Базар канча сурады? Аркын сурат. Аркы сурат. Номер айтып коелубу? Номерди айтып коет. 220 220 96 96 0200. 0200 номерине байлансаңыздар, ушул кунандын нээси, бирок мына караңыздар. Жазгап. Жазга кунан болот, а? Жазга кунан болот экен да. Караңыздар, бою дагы өтө жакшы экен. Турушу эле өзүнчө бир эмеген да, короз экен. Жакшы, базарыңарды берсин.
Мынау жазга 2 жаш болот экен, буюрса караңыздар. Азыр негизи биздин тилде айтканда калтатай деп айтылат. Анан полторашка дегенде эми орусча болуп калат ал. Кече бирөө жазыптыр, калтатай деген бул эмне деген деп. Бул 1,5 жашар деген маани. Бул 2 жашар болот экен жазга кудай калса. 47 миң сомго бербедик дейт. Базар канча кылды өзү? 47 миңге бербедик, канча дедиз? 50 дедиз. 50, жакын 50. 50 болот экен, жакыны. Жакшы аба, базарыңыз берсин. 60 болот ал. Мынау калтатай 60 миң сом болот экен. Бою дагы мындай чоң экен, караңыздар мындай. Бою чоң. Адамдын көкүрөгүнөн өдө келет арт жагы. 60 миң сом болот экен. 50ке бербедиңиз деп атасыз, бербедик. 50ке бербедик. 50ке бербедик дейт. Дагы кичине кошсо берет экен иншалла. Көрүңүздөр мына. Калтатай. Сорусы Арттан өтөйүн десең, нерде мына тайлар турат, өтүшкө бир аз ыңгайсыз болуп калат экен. Мынау 5 кашка канча дейсиз? Жазга Кунан байтал болот экен. Ургачсыбы? 60 миң сомго сатам болот экен мына. Бербейт аткен 60 сом. Канча 65 деп атасыз ба? 70 бе? 65 деп аткен, 60 миң сомго бербепти мына. Жакшы. Урматтуу агалар, эжелер, бүгүн сиздер өзгөн мал базарындагы чабараттардын жана ошондой эле рабочий аттардын жана кунандардын бааларын билдиңиздер. Эгер сунуш пикирлер болсо, комментарий калтырыңыздар. Каналга каттал электер подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.